none rero bamaze kugerayo ico bavuganye basanga basinyije andi masezerano ya kabiri na guverinoma ya Kongo ariko atarasinyijwe n'abari bahagarariye amahoro muri EAC. Basanga basinyije amahoro yo kuja kumara izina umututsi cyangwa se umunyamurenge mu buryo buri particulier. Bamaze gutsindwa muri Nord bahinduke baje imurenge, niko kuri ya Kongoro yoza yirata ngo yakontribuye mu gufata .0 kaho .0 yayikontribuye mu kurasa abatari abanyamurenge kandi agiye kubarasisha baba umve penalty babakoresheje. Abarundi bemeye kuja kurasa abanyamurenge kandi abanyamurenge ari abaturage ba Kongo. Natwongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV 10. Reka tubaha ikaze tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira. Mwese reka tubashimira abamaze gukora subscribe, abatarayikora tubasabe kuyikora kugira ngo dukomeze tubane namwe. Turi kumwe na Ruhanama nk'ibisanzwe kuba kuri Ruhanama TV 10. Reka mwiyegereze kaze Ruhanama. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Na mahoro mwabyukanyaho. Turashima kuramba no kuramuka. Yego turashima Imana ko twongeye kubyuka turi amahoro. Cyane Imana ishimwe ko tubaye abarame buno munsi. Yego. Yes, kandi dukomeze n'ubundi guhapora ababuze ababo ndetse n'abarwayi abafite ibibazo bindi bitandukanye bihangane turi mu isi. Ariko ejo nejo bundi bizagenda neza. Uracyabuga cyane ayandi. Bwara cyane. Turi muri wa mwanya rero n'ubundi biganiro ndetse n'amakuru tubagezaho buri munsi. Urutoki ni rwa rundi kwa kundi tubaha ibyiza gusa. Ndiba nahindura umukuki. Umukuki ni aho ngaho ni waho ngo ni 5 kuri 5. Neza. Urutoki ni rwa rundi. Ni rwa rundi. Yego tubagezaho amakuru ari kuvugwa mu karere kiwacu aho n'ubundi turi buyahere ku ndege zarashe indege za FARDC zarashe mu baturage hariya mu Karingi ndetse na za Bidegu no mu tundi duce dutandukanye hariya aho leta n'ubundi ikomeje kurasa abaturage bizira karengane hariya mu bwoko bw'abanyamurenge. Murakoze dushimye Imana yuko tubashije kuramuka kandi ariko kuramba. Tunishimira kwistanga muri izi studio zanyu arizo zacu kuri Ruhanama TV 10 na Joshua Entertainment. Rero turabasaba gukora subscribe, share na comment na like. Tubakenemo imitekerereze mw'abantu mwe mwashuti zacu za buri munsi mwe. Murakarama murakabaho. Turahapole kandi cyane abantu babuza babo. Turahapole ubwoko bwacu buri mu byago bisa n'ibingibi by'akagambane byo kumarwaho byo gushiraho byo kuba derasine byo tugambanira bikageraho umuntu aduhitiramo urupfu rwo kutwica akaba ari rwo rupfu atwica. Yewe bikaja no maparlema yabo bigatambuka bigasa n'ibyemejwe nk'itegeko ngakurya ko guhindura constitution umugana wa mugabo ngo kiriya gihugu ciwacu ngo ko barahindura constitution. Natwe ibyacu byabaye nko guhindura constitution twahinduriwe ubuzima twitwa bo gupfa. Constitution igenga ubuzima bw'umuntu isa naho ikuweho ku banyamurenge twebwe twambikwa indi constitution yuko dukwiye kwicwa. Ariko nanone kugira ngo tuvuge kuri iki kintu reka mvuge aya magambo abiri nitumara duje kuri iri jambo mu makuru yacu ya kino gitondo. Ijambo rya mbere turamenyesha ko witwa Kabuga Felician yitabye Imana aguye mu gihugu c'u Bolande. Akaba ari umugabo wagiye akora ibikorwa byinshi bigayitse wa contribuer ni wari nyiriri ya televiziyo ya RTRM ndetse uwagize nibyo yakoze byinshi muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda mu ba contribuer mu kubona imipanga yo kwica abantu n'ibindi bikorwa runaka amanama n'ibindi byagiye bikorwa muri urwo rwego. Hanyuma rero ikintu cya kabiri turababwira yuko Kenya ubu nyine harimo manifestation amandamano akomeye cyane muri kino gihugu kubw'impamvu ry'izamuka rya petrole. Abenshi bakibaza igituma bizamuka muri iki gihugu ahandi mu bindi bihugu kandi bose bahahira ku isoko imwe. Ibindi bihugu ibiciro bikiri bya bindi ariko nanone kino gihugu hakaba habaye izamuka ry'ibiciro ku rwego runini cyane. Ico kintu rero abaturage bahano bakaba bahisemo gukora ama manifestation mandamano mu rurimi rwabo ariyo myigaragambyo mu rurimi rwacu. Harimo imyigaragambyo ikomeye mu mihanda ija za Kitengela, mihanda y'Industriya, mihanda ya Zalangata Ronga Irangata, nimbari Langata Ronga nimbari jwaru bivuze nabi ngira ngo ni kuko nguko.
yego ubwo rero ariko kubera yuko ari igihugu cy'amategeko abanyagihugu bakora mandamano bagakora manifestation imyigaragambyo bikagira icyo bitanze. Hanyuma rero muvandimwe, iryo jambo warumbajije ry'amadrone yaraye arashe Minembwe noneho ku rwego jewe nananiwe kubyita amakuru nabyise impuruza. Impuruza ni ijambo umuntu ahamagarira abantu kugira ngo uwumva wese yo gutabara akaba yo gutabara. Ni ngarya jambo uzuterwa n'abajura mu ijoro ukamiza utazi ko polisi kuri hafi, nimo no mugihe polisi to gutabara nundi muturage wese ukumvise akaba yo kuba bugufi kugira ngo agukize uwo mujura guteye mu ijoro. Ejo haraye harashe za drone ikirere ca Minembwe gihinduka indege mu buryo Bidegu yarayirashwe, Karingi yarayirashwe, Karongi yarayirashwe, Gakenke yarayirashwe, mu buryo abantu bozaburaho bashira abana ko bararesigwa amazu, abagore ko bararesigwa amazu. Ayo ni amakuru y'ukuri tubabwira y'umunsi wejo. Iri ni rya jambo twababwiye ubushize, turababwira ngo dore umugambi wa Kongoro mw'abanyamurenge mwe. Kongoro ntiyagiye mu bibogobogo kugira ngo baganire ku mugambi wa mahoro. Ndabibabwira mbabwira amakuru y'ukuri, tubaganirira wa munsi tubabwira ngo dore gahunda ihari ni iyi ngiyi, ahubwo abanyamurenge baryemenge. Abanyabibogobogo barasa n'abantu berekanywe nka eshantiye, ni bene kurya ko umuntu azaja gucuruza ihuzu cyangwa abacuruza inzoga agafata wa mwenda umwe akawushirara kuri display kugira ngo umuntu wese uhaca amenye ko runaka afite iduka ryiza ricuruza imyenda myiza kubera yuko hari umwenda urambitse hariya ku muryango. Rero uriya mugabo rero Kongoro ageze ibubembe yafasha abanyamurenga bagira nka display abashira hariya kugira ngo iriya pression ya manifestation zari zakozwe z'abanyamurenge bagera ku ambasade kuri za parlement za Amerika ihamagara gisegeti iramubwira ngo no, enough, it's enough, ni kwa bongereza bavuze. Igihe twategerereje kugira impindura amatwara birahagije, atumayo nico gituma yeza avuga cyagiye ngo afite umunyamurenge ngo muri kabine ye nguri charge no kuresoudre amafere communautaire ahari ngo akora muri biro muri kabine ya president mu bujanama bwa president kugira ngo aje kuzana amahoro. Afata abanyabibogoboga bagira chantier ntibaterwa, abagezamo uwamaze abanyamurenge ari we Yakutumba, abagezamo uriya witwa ngo Manzito twababwiye ubushize yahise afatanya gufunga umuhanda wa hehe wa Plaine. Turababwira ngo nta mahoro amugenza, ari mu mukino waremerereye shebuja wa manifestation zakozwe hariya. Ariko rero ndababwira ubushize ngo mwitegure intambara irabaye, ikimugenza ni intambara kugira ngo usubire kuri iryo jambo ry'aya madrone. Nubwo twabivuze ari amakuru ariko kandi harimo ijambo ry'impuruza no kubabwira analyse mu buryo bw'ibintu byabikorwa umukino uhayukinirwa hariya hantu. Ziriya za drone rero zaraye zirashe hariya zirasirira mihana kugeza aho abantu boza bahunga bakaburaho bahisha abana abasevire, kandi gitangaje ntibanarase mu birindiro byatwirwaneho si mu bibiraga mu Minembwe ngo twirwaneho ntiyaboneka gahiri, bakarenga bakaja kurasa mu mihana y'abaturage. Abaturage rero barashwe kugeza kuri aya masaha ntawuzi bamwe iyo bari, ariko rero nuko niko bisa. Drone zarashe kuva ku munsi wejo Karingi, Bidegu, Karongi, Gakenke, iyo mihana yose yarashwe mu rwego rutangaje. Ari kirere cyari cyabaye amadrone gusa. Turatabariza buri wese ubasha kubyumva, niyo mpamvu twabize ngo namakuru ariko kandi ari impuruza. Uwo rero ni wa mukino muri ico kintu warumbajije, ni wa mukino ukomeje gukinwa wiwe na shebuja nabo bahaye isoko yo kutumara. Murakoze cyane muvandimwe. Urakoze cyane, n'ubundi dukomeza na makuru ariho wumvise yuko abarundi bari gusabwa gusubira iwabo. Urabyumva gute? Ndetse kandi na Wazalendo nabo mubategetswe kuva muri Plaine. Ibi bintu buriya bazaca umugani ngo akari umugabo kaba karundi. Ariko akenshi kandi nta nshuti y'umunyantege nke ihaba. Ariko kandi ntibisobanura yuko ukuri kudatinda ngo kuzotsinde. Ukuri gushobora kwitonda, ariko nanone igihe cyose kuhagera gutsinda. Abarundi kuva ruguru bihuye gute n'Abazalendo gukurwa muri Plaine. Ibyo bintu rero ni cya gihe cy'ibiganiro uburyo basinyije amasezerano
baravuze ngo muri aya masezerano ibyo tugiye gusinya mu masezerano yacu ni ikibazo cyo kuganira c'abarundi n'abazalendo na masezerano ya M23 ariyo twirwaneho bamaze gukorana ibiganiro by'amasezerano ya CCLF babwiye ko M23 itegerezwa guseda umujyi umwe mu mijyi yari ifite iseda Uvira. Imaze kuhaseda nanone hari amasezerano avuga ngo abarundi nabo bakwiye kuguma iwabo n'abazalendo ntibinjire mu mujyi wa Uvira ndetse na FRDC, ahubwo hagatorwa ingabo z'igihugu runaka zizakomeza kugira gute gukurikirana ayo mahoro. Bimaze kugenda gutyo noneho bukeye abarundi barongera barinjira muri Kongo, mayimayi zirongera zigaragara mu mujyi wa Uvira zihazisenya amakanisa n'ibiki. Nanone biza kugaragara kuri uyu mwanya abarundi babwiwe ngo nibave muri Kongo, mayimayi nazo zikuwe muri plaine. Byatewe na ya pression toujours ya manifestation no kubabwira ngo ese ni gute hataba CCLF kandi twarayemeje. Barangiza babwira M23 baribwira ngo bayibwiye gusubira inyuma 70 km, ibirometero 70. Barayibwira ngo nibanze yuzuze amategeko ico baganiriye mu masezerano. Reka gira nsomeho gira nkubwira ayo makuru maze gusoma kuri kano kandi umuvandimwe. Yego kuko aya ni amakuru yo kuvuga umuntu amaze gusoma kuri ka energy kugira ngo umuntu abwire ubwoko bwacu itsindwa ry'abarundi n'itsindwa rya bazalendo ngo bagiye gushirwa muri centre de formation. Urakoze cyane. Reka dukomeze dushimira abadukurikira umunsi ku wundi, ababitwereka bamaze gukora subscribe, abatwandikira batubwira yuko badukurikira, abo bose reka dukomeze tubashimire kandi tubabwira yuko natwe tutazabatenguha. Urutoki ni rwarundi. Ibyo rero ico nari nkubwiye muvandimwe, mayimayi kugeza kuri none zose zategetswe. Reka subira inyuma. M23 imaze gusubira inyuma igera ku mupaka wa Kamanyola niyo 70 km bari bayitegetse, ni ibirometero 70 kuva mu mujyi wa Uvira ugerara ku mupaka wa Kamanyola. Imaze kuhagera iravuga ataho ico mwadusabye turagikoze. Turasaba rero abarundi gukora nabo ico twavuze. Turasaba rero abazalendo nabo gukora ico twavuganye niki. Amerika niko kubwira Gisegeti. Gisegeti ati mwabazale nta muzalendo numwe dushaka muri plane, hari habaye zone tampo. Kuva kuri none abazalendo bose ni mubafate bagire bate baje muri centre basubira inyuma bakurwe hariya. Gisegeti ati gitangaza kiragwira, nibo mfite imbere ku rugamba ingabo zanje nabaoga FRDC ntizigira gute tizirwanira bari mukoza mutwatsi bakabazana bahabirukanga. Ati rero bano nibo ngabo zisa niziri imbere kuri front. Okay, barambwira ngo bakuraho ni mu bajanero mu centre de formation kuko araba indiscipline aho bageze hose n'ukwica. Warayibonye uriya mugabo w'umufurero barayibishe muri plaine, warayibonye ari amasasu yarayavuze muri Uvira abantu bayibicwa kandi ari bonyine atari kuvuga none n'abanyamurenge n'ijazina ry'umunyamurenge bahaye bicana. Hasohotse itegeko rivuga ngo abazalendo bose bakwiye gukurwa muri plaine. Ijambo rya kabiri hasohoka itegeko rivuga ngo abarundi bose bategerezwa kuva mu Minembwe, bategerezwa kuva muri Kongo. Uri kubona yuko biribuze gukurikizwa. Politike n'umukino kandi mu mukino hazaza gutsinda uwitwaye neza mu kibuga. Kugeza kuri uno munota ndatekeza ko afise M23 ifite amanota meza kuko yategetswe yakoze ico yasezeranye mu mategeko. Nukuvuga ngo hari anti yatsinda afise M23 tihanatsinda regime y'u Burundi cyangwa regime ya Kongo, haratsinda uwitwaye neza mu kibuga. Rero afise M23 yamaze gusohoza ibyo yategetswe kandi maze kubisohoza mu masezerano yasabye ko atongera gukorwa igitero na kimwe mu Minembwe cyangwa handi hose runaka. None rero kugeza ku munsi wejo hiri warasa amadrone kugeza kuri iyo ntambwe yagenze gutyo. Nukuvuga ngo Kongo ntiyigeze yubahiriza amasezerano y'amahoro, ahubwo yakomeje ibitero mu gihe cya CCLF. Mu gihundi harwana kugira ngo yuzuze bya birometero bamusabye abigereho, nayo irikira rwana yohereza amadrone ikohereza Kongo kujijisha abanyamurenge kugira ngo ibitero bikomeze kugenda bigira gute biba
wanabonye ko muri video yavuze ngo nubu ngo bariko baragura amadrone yo kurasa buriya kayica bazaca umugani ngo izituruka mu kanwa kanyirayo iwe ubwiwe yivugiye kuri social media avuga ko aha yaguriki amadrone yo kurasa twirwaneho mu minembwe. Abarundi rero biraza kubaremerera gucya buriya ngo igikeri bagitaye mu mazi ashushe kimenyereye koga amazi akonje ngo gihamagara abana bacu ati namwe nimwiturira muri uru ruzi mwoge mugaramye kuko munda ko harashya ati kuko amazi bantaye mu bunyine si yandi narindimo aho no birazunze bihuriranye n'ubutabazi runaka twirwaneho afsem23 nabwo buhaye bukabakaba mu marembo ya hehe yimuhira narayedevye umugabo umwe yazansetsa umugabo bita Maître Oscar utuye muri Canada warayivuze ngo afsem23 intare za Sarambwe n'amadubu ngo bagiye gutsemba ngabanyamurenge ngo bizitwe ngo guverinoma ya Kongo n'abarundi aho none twirwaneho yabuza abanyamurenge kugira ngo ibatsembe kandi ari haye barengera ibatuyemo iyizaga kubakena ndi barababuze kuko ni iri kumwe nabo mu mihana nanone bayarabisha nukuvuga ngo ahubwo babica nibo bahaye barwangwa nande natwirwaneho. Abarundi rero uburyo biza kubaremerera nuko abarundi mu masezerano bafitanye na Kongo bavuze yuko bagiye kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ngo bagiye guhera kuri Red Tabara n'indi mitwe yose iri muri Kongo yitwaje intwaro kubwo gufasha guverinoma ya Kongo kugarura amahoro mu karere. None rero bamaze kugerayo ico bavuganye basanga basinyije andi masezerano ya kabiri na guverinoma ya Kongo ariko atarasinyijwe n'abari bahagarariye amahoro muri EAC. Basanga basinyije amahoro yo kuja kumara izina umututsi cyangwa se umunyamurenge mu buryo buri particulier. Bamaze gutsindwa muri Nord bahinduke baje murenge niko kuri ya Kongoro yoza yirata ngo ya contribue mu gufata 0.0 kaho 0.0 yayi contribue mu kurasa abatari abanyamurenge kandi agiye kubarasisha baba umve penalty babakoresheje. Abarundi bemeye kuja kurasa abanyamurenge kandi abanyamurenge ari abaturage ba Kongo kandi bitwa ko bagiye gucunga abaturage n'ibintu byabo. Rero iryo tegeko ndiri gonga abandi ko riragonga abarundi basinyije ayo masezerano. Rero ico mvuga ku barundi rero ni igihe rero cyo kwemera gukurikiza aya mategeko bakava hariya cyangwa se hagafatwa izindi ngamba runaka. Ikindi kintu cya kabiri muri ariya masezerano nukuvuga ngo bemeye gutangaza urugamba rweruye rwo kubwira AFC/M23 ingabo zatwirwa none amadubu n'intare za Sarambwe ngo nibarwane beruye kuko mu masezerano naruvuga ngo mu gihumwe atazubahiriza amasezerano azobabwiye undi ngo rwana. None rero ibo mugihe AFC/M23 ihayisubirayo ibirometero 70 ibo ko baraca mu kirere bakaja kurasisha indege. Ngira ngo warabibonye no muri Nord Kivu ko hari ahantu indege yarayirashe ejo bundi irasa abantu irabisha mu mihana ndetse ngo bari barashe ahantu haremye isoko kugira ngo bice abantu mu isoko Imana irakinga ni yari zamushaki barasa inyuma y'isoko. Nukubwo kuriya nugucokozanya kugira ngo babone intangiro yindi runaka y'intambara. Ariko rero mu gihe umwe muri bo atemera kubahiriza ico basinyije mu masezerano ababwiye mugenzi we ngo rwana mu buryo bweruye. Murakoze cyane mwana wa data. Urakoze cyane ngira ngo n'amakuru yacu twayasoreza hano. Yego nakagaruka. Ibiganiro byacu nakagaruka. N'urutoke ni rwarundi. Kore subscribe bakore comment. Dukeneye ko wari mwebwe mu tuzamura. Turabibasabye. Ni mwebwe. Ni murakoze Imana ibaho umugisha. Muhorana amahoro y'Imana. Yego.